May tinda ka ra, baby Ansin, ano? Oo. Ate? Gusto mo Istanbulas? Apo. Sige, bahal na dito. Nawara. Ano? Ay, ako lang yung exam. Ayaw na sa nairugsoon. Si Dua, Tulo, Upat. Upat kay si Kuya Gab. Ay, Upat. Gusto ko may ang plankels. Pankels? At tagpira ito na may pankels. Ajis. Ajis. Yay, may Oh, plankels. Ajis kay Ash. Sa'yo na Ajis, nantulo na ko. Good morning. Ay, good evening. Ay, good evening. Have a good day sa lahat, sa everyone. Hi to all. Summer feels here in Bicol, Philippines. Kumusta? Sa ulo yung init. Ayun. Masakit sa ulo yung init din. Sobrang sakit. Kung darating ka rin balang araw. Good evening, good happening. Nawalol na. Magandang araw. Have a good day. Kay. Marami ka na. Ikaw, bahala ka. Choice mo yan. Ako. Hi sa 2 million. Nakakapagod yung init. Bryce Canoy, bro. Hi, Bryce Canoy. Troy Matthews. Hey there, what you got going for today? Hi, Troy Matthews. How are you? What you're doing? I'm doing, go live here on YouTube. Go live here. Summer here in Philippines. Hi, American man. Hello. Thank you for the thumbs up. Thank you for the thumbs up. Thank you. How are you, Bryce Canoy? I know, change my profile. Change your profile. Hi, American man. Where are you in America? American man. Why? Yes. Why you change your profile? Maybe it's better now, I think, than before. How are you guys? Bryce Cano, images. I'm watching you go live, enjoying the night. Hope you enjoy my live. Cause I hate that Roblox profile. Oh, okay. Thank you, Troy Mattress. Thank you so much. Wrap Plankles. Gusto ko plankels. Pero ganito din kadami. Hindi, Hayaan mo na. Hayaan mo na ganyan. Kasi wala na tayong pera. Thank you for the thumbs up. Nakatingin. Next time na lang. Marshmallow ka naman. Sa amin wala eh. Ganun. Diin imuha anak.
My gob outside this room. It's a may visiting area. My niece. I'm with my niece. Look, my niece. My niece. Yes. Okay. My brother's daughter. You know the KCC and supermarket. LCC maybe. L, not KCC. We have LCC here in Erusin, Bicol province. We have LCC, no KCC. Thank you for the thumbs up po. Thank you. Salamat. I have KCC. Okay. We have LCC here. No KCC. Sika! 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 Oh, I'm gonna eat for dinner. Bye. Bye. Bye, American man. Thank you for joining my live here on YouTube. Thank you. God bless. Enjoy your meal. Bon appetit. Sika! Crumble. Di na magluwas na kami nito. Mamaya na. I'm gonna eat for dinner. Bye. Hi, Greg! Shout out, Greg! Thank you for the thumbs up. Salamat! Why you still wake up now? Sakdan. Maganda share. You still wake up? What happened? Almost midnight there in America. It's only 11:37. Yeah. PM. Midnight. 11:37 there. Same time here. Midnight there, morning here. 12 hours gap. Nah, I'm not yet sleepy. I'm not sleepy yet. Why? Maybe you think someone you think someone a lot.
Darating ka din, balang araw. I'm fine. You're fine. As na ang gusto mo na na ulam? Are you ready to laugh? Yeah. Make me laugh, Greg. Yes. I want to I want to laugh. Make me laugh. What is it? What is it? It is what? Make me laugh, Greg. What it is? Hi, Miss Simon. Incredibox. Sprankly Simon. Hi, Simon. Hello. Where are you from, Simon? Hello. How are you? Do the ice cream yummy. Ice cream good. Ice ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. No, Simon. Simon. Hi, Simon. Where are you from, Simon? Simon pala yun. Hi, Simon. Welcome, Simon. Where are you from, Simon? Thank you for the thumbs up. Salamat po. Yeah, Choy Tagalog. Yeah. Tagalog. Pilipina ako. I'm from Philippines. Tagalog yung salita ko. Yung guest ko kasi English. Kaya, need to speak English. Yung mga guest ko karamihan, dito, mga spoken in dollar. Taga-ibang ibang lahi. Tagalog ka pala. Oo, Tagalog ako. Yung guest ko kasi English. Kaya nag-English ako para maintindihan nila. How was your day today, Cheryl? I'm good today. Taga saan ka, Simon? Tagalog po. Guess ko kasi mga taga-ibang taga-US. Si Greg taga-Amerika, Amerikano. Kaya kailangan ko magsalita ng English. How was you doing today, Cheryl? I'm doing live here on YouTube. Salamat sa thumbs up. Cebuana. I'm Thailand. Thailand. Ano yun? I'm not Cebuana. Bicolana. No, Thailand. No, Thailand. Thailand. Not Thailand. Thailand. I'm Cebuana. You're Cebuana, Greg? Bisaya, si Greg. Bisaya ka pala, Greg.
Or maybe your girlfriend Greg is Cebuana. From Cebuana. You're Cebuana. Salamat po. I'm Bicolana. Simon. Bicolana. Aray, sumakibigla yung ulo ko sa ano. Wait lang. Cheryl Bicol is Bicolana. Yes, I'm Bicolana. What is tangina? Oh my god. No, bad word. The tangina is bad words. Don't say it. Greg, can you explain tangina to Simon? It's really difficult to explain in English, tangina. Araray. No. No. Tangina is bad word. What the fact? Tangina is motherfucker. Like, no, it's bad word. Don't say it again. In America, it means only. Pagkatapos maturog kita. Opo. Paano po mag-live sa YouTube? 'Di ba makikita mo dun sa mo, punta ka dun sa profile mo. Tapos may makikita ka sa baba ng plus sign. Tapos sa plus sign makikita mo yung post. Tapos may nakikita ka na live. Pag meron ka na nun, kapag 1,000 subscribers ka na, pag 1,000 subscribers ka na, pwede ka na mag-live. Pero pag hindi pa, hindi ka pa pwede mag-live dito sa YouTube. Day pa. You need to reach the goal para makapag-live dito. Pero, may paraan para makapag-live ka dito sa YouTube. Punta ka dun sa StreamYard. Kapag naka 100 subscribers ka na, or 50 nga, marahil, naka 50 ka na, pwede ka na mag-live, ng live dun. Pero dito, direct dito sa YouTube, di ka pa pwede makapag-live dito directly. Kasi kailangan mo ng 1,000 subscribers. Simon been learning bad words. Yes. Yes. Correct, Greg. You can go live when you get 50 subscribers. Yes. $50. Hello po. Idol, good day po. Hi, Pamaybay TV. Kumusta po? Hi, Greg. Pamaybay TV is very
Wow, amazing content creator. Thank you so much po. Okay lang po. Salamat po sa Pamaybay TV sa pagpunta sa live. Salamat po. Salamat po, sobra. Salamat sa pagpasyal. Pang 6 thumbs up na ako sa'yo, ha. Salamat po. Nag-subscribe na po ako. So, thank you, Simon. Salamat, Simon. Hello, Pamaybay. From Greg. Thank you sa pag-subscribe. Incredible. Frankie Simon. Salamat. Thank you so much. It helps me a lot, Nakakatulong yun sa akin. Para ma-monetize na, my gosh. Please. I never believe in love. Salamat sa 4 million. In the house. Salamat Pamaybay. My God, si Pamaybay at nang nakapunta sa akin. My gosh, very mabait. Greg, hello po sa'yo, idol. God bless you always sa'yo, idol. Ano po name niyo sa Facebook? Cheryl Marmol. Name ko sa Facebook, Cheryl Marmol. Marmol. Let's get Cheryl monetized fast, guys. Thank you. Pamaybay TV, Greg is very supportive friend. So much. Thank you, Pamaybay TV. Salamat po. Thank you, Simon. Thank you, Simon. Ilang taon ka na, Simon? Salamat po sa nanood, sa tumatambay. Salamat sa 5 million. 20 bata pa. Bata pa Simon. Thanks po, bye-bye. Same to you from Greg. Ako 40 years old na, Simon. 40. Yung edad natin, half. Yung edad mo, half sa edad ko. Lalaki po ako. Lalaki po ako. Oo, Simon Lalaki talaga. Kalahati yung edad mo sa edad ko. Very young. 20 na ako. Kakapanganak mo pa lang. Cheryl looks like she's 40 na. Thank you, Greg. You're my friend talaga. Walang laglagan. Thank you, Greg. Maraming salamat po sa lahat ngayon dito sa live ni host. God bless you all, mga idol. Salamat. Thank you so much, Pamaybay TV. Salamat din sa'yo. God bless lagi. Then, ingat po lagi. 14 pa lang po siya. No, I'm not 14. 40 na. Hala, 14. Bawal ang dito, underage. Thank you so much po, Pamaybay TV. Salamat po. God bless lagi sa'yo.
Thank you so much for supporting friend Pumaybay TV and Greg. So, thank you so much. 40, not 14. It's a prank. The 14, it's a prank. Prank age. Thank you so much, guys, sa nagtambay. Salamat po. Ano, Tiyang? Didilang ka mo, Tiyang! I-join nyo po ako sa live nyo po. Ganito, kapag mag-join ka sa live ko, kailangan may isisend ako sa'yo na link para may ano dito sa screen, nandito ka din. Ka lang. Para pag pindot ko, Ka lang. ano, Uy, lang ako sa banana. sa next live, pwede mag-join kasi ilalagay ko dito sa settings na live together, parang ganun. Dapat bago ako mag-start ng live, na-set up ko na yung ano, na pwede ako mag-join ng ano. Para i-send ko sa'yo yung link, kailangan mag-friend tayo sa Messenger or sa ganyan. Ngayon na po. Ay, hindi pwede ngayon kasi kailangan alam ko yung ano mo, sisindan ko ng link. Like the Messenger, ganon. Tapos hindi ako nakaset ng ano, ng before, dapat bago ako mag-live, na-set up ko na yung sa settings na yung live together, yung pwede ako mag-invite ng guest, ganon. The video. Ganon. Ngayon agad. Kailangan bago mag-start yung live, na-set up ko na yung ano, yung para makapagano ako ng guest. Thank you po, Pumaybay TV. Salamat po. I like your shirt. Thank you. This shirt is good for summer because it's fresh. Hindi masyado mainit. Hirap mag-English. It's Kuan. It's Kuan. What's Kuan? Almost 30 minutes na. Matutuwa na si nito, si Lolo. Lagi ako nandito. Gawin niyo po to isang Coca-Cola tas po Yakult. Gawin niyo po isang Coca-Cola tas po Yakult. Ang alin? Coca-Cola tapos Yakult? Inumin? Kuan cool. Cool. Coca-Cola tapos Yakult. Anong gagawin yun? Iinumin? What is your coffee share? Where is no coffee? No coffee again.
That's why I feel matamlay because no coffee. Sumasakit ang ulo ko. Coffee lovers. Yes, coffee lovers. Tiyang! Turog na kamo tiyang ni tiyang. Ay, ni tiyang ni As. Wait, I need to prepare for shoutout una. Kailangan ko mag-prepare ng Bye-bye. See you again my next live. Thank you so much. Bye.